Ban kentiu yaki hybrid ki basong basa akisnong ki bakampaji na kisorba. Hakabai day bagajing lakai sport. Nakaliang kanong hera Karbi Youth Association. Kalashem ya kasenjam kabakarpang man pelong sunan daka annual school sport meet kom youth conference aja ka kendai. Hakaba la pelong hapo kasnong paham pedem Ribuh district. Yakane kalumpung la penap perdano mentakasni hakaba ka St Peter School napo rong parkong kalayora ya kanam kum kaladu jongkane kalumpung lakai sport. Lawan banishimenta hakane kalumpung lakai sport daki school ki bodon haki South League snong ki pakuntup ya kasnong rong parkong paham dumu paham pedem bat ka romasek. Yakane kalumpung lakai sport ka NKYA lawan penap perda dau ba Jason Sokmi Maulong MLA ka Umsting Constituency Kumukongsan. Hakajing adon langru kiwi-kiwi kiri urang ba bat kinong elam ka NKYA. Lasaki kajing simenta ka Bashir Ham jongki kena school hakane kalumpung lakai sport ki bali simenta kajing yakop mare sispa bat arspa meter race ka long jump bat high jump lembat kiwi-kiwi kajing yakop hakabala samru ki kusnam sikinong job akijing kop opher hakaba kanam best match pass layora da ka St Peter School rong parkong bat ka overall champion larahi da ka St Peter School rong parkong. Abang asyong mana ang yakran bi balansius yang ba kidan ba nang ni national blami ba participate po national level. Ti kalong kay ga jing sarong namanta kidong siyang namanta kaniga tanjani kanta namanta ka state ba nakani ka sports nakani ka tan lami layo ban mi khmat layo ban participate ka national level kalong kay jing sarong ni barakhan barangit ba kani ka sport ko pelong manusdam naka NKYA Association kangay ba pinang beteng nakapor sa kapor na may kinikihat kibarit pili man ay ki ka option pa rekan kidon gibatubit haka jing puli pwede ay ki sa nagulga option kilaban bit hakani ka sports na pi ay kata ka lat ka linti ka pili kata ka jing kangiki na ki ay na kata ka met ka mensim na kilang dedicated ki treshitom ki minor nga try kila ban kay utaw so jong kajing job ban nga kung taw MLA ro ngin persyang manwa kata kalat kalenti ban pinsting pi ban kuno ban kantiwi pi sa khamat habro kilian ban undi ta ngata bang nga iba kani ka sports ban nga baki cultural activity ro kindon ki fashion show kindon ki activity ki paper ya kalong broshisi harus bit janmit kay ka ong ba na don kum kini naka-post kapor kawan gajing ya terlihat kisnong ini githain kini sausan terlihat kisnong di banung sini naman na pimi pia participate lang pi ai lang kati kamuan gadiang kamet ba kamensim hasnong atao kaju wano kata kajing ya pitlam iwe hadin iwe kamda so kajing ya kaja naman na doon kung kini kajing mo jung berkado kalong free hindi tang hakam kajam pilong free rokat kilo pila banya don subhalang ili subhalang ya song da shipit hila bani ruai fashion show ya participate lang hapo madan kalau ngi kabusuk tenan bangodong ay pi ba nakaliang jongahi ngandon ka bebapi nak pospor nang nya chakman ngala sutu bane be kren ong ba ki jingdong kam ki babon kita ki instrument kini kita ngong ngamno barang bani pi ngam kular nadong sedong ngong to wan kendu se nga natrai kalan hi kala kelenti kum kita kung memali ngawnat wan kay kajing dongkam namar kini kita keberit bakwa bakalaway jong ki kalong kapapanay nakaliang jong ngan wat kita kilaki hindi kapapahangan bersyang menlero kapapaha but syua bangan syong namar ngamkwa syua bensyong kapur namar ngalai iba kini ki het berit naduk meneg la sya aslap kaya hat naduk menstep hi ngan syua ay kublik kulumi pi barokhal ba pila ay nga kanikalat kakabu pangandam yang bat pi sashisin ngatur senam badak ngadon mentau senam ngadon ba kini senam syakpat ngadon bengkat berpi ngisul yang perkat pada ke siki igi dong badong kam hakini ditang ki activity you ki cultural activity you ke enum dagile ini ki happy baret ba tangi tahi ka jingkran jonga ka jingkran lingkot ba kudeshi bon ki biya syang sedin ngan ai publik lumi fi barokat nang mla benjer keteng wi bwe ba khamta mi fi ki nong syang snong ba ngisul nang isyang ngisul nang kendu kuble shibun kuble shajar mo kuble nakut kui pi baro aha ka bayde bat gane ka seng nye nga sedang nye seng hasnam arjan rew man nantara long khalai snam la 13 years la running te ha ka bayde bat gane ka sport ngi ro jing tomorrow bana ka betta ki khna khamtam ha bayde bat ki school jo ki sausna ta ka long ro parkong
padam dimu ramasek ini kuai kena bakin kiu seprang leng bakan ka sport nomor ka sport kan yarap iki kawai naki kabala ban khanya kan met kapat baleng ba ki jintre ki baya trelang bat ki neki sau tuli ki snong ta ki ki rong ba snong leng ba ka jing support jum ki ni kwa bakan ka sport kan kiu seprang kan ya shu seprang bat kunjo leng ba kan ka seng NKYA ni yarap iki ki kena samla bat kunjo ya ki kena school baleng ba ka jing yarap jungi ni kwa ba kan kiu seprang kam tam ya kan nega sau snong te kom tahi leng ba ki kinong yarap jong kine kinong mikmat kam tam kum ki MLA MDC kanong idap ta kajing kiman leng ba jong ki ke ngiyo kan ka jing support bat kumju ki kena school ro man las nem om duna na ki sans pa ngot ki hap ban ki wan ban shim banta bat kumju ki kimi ki pa support ki kena leng ba kane ka jing singthu ba maki na ka benta kalawai ka don ka aka ka jing toy te kum nga u president jong kane ka NKYA nga kwa ba kiba wan ban support dan kiba kwa ban yarap nga karpat ya kida ka men sim ka bakloit to yarap lem yangi menta ka seng kadang lung teng kwa ba baro kinong mikmat kam tam kiba tip ha ka bai dei bar ki kam sarkar bar kumjo iki sport government kiba dan hakino kibenta ya kwa kain ba kan saphyang leng ba kaneka news ba maki kindup la ban tip no ya kane ba kin yarap lem ba nyirong i kwa ba ban kiu saprang kam tam i khna school ki ba hab kane ki sausnong ki bangala ong mane shakmat tengah kwa ba kin yarap lam yangi khnang ba nginup la ban yo mesim shushu